Ya, cocok. Perjalanan na mito. Yo, Yang bisa masambayang. pasian pisan. Saya sari pisan deh. Kaya tuloy ni Saray. Kaya tuloy ni Saray. Ini kayu. Malam itu. Oh, mudah pala iyo natin ah. Iya, mudah pala. Bemi. Tenbas kalau tolong. Pare, bato piso nina rejeno. Pamilen, piso nina. Bara. Nasa bos kumbang kila. Teman Pak Kun tinjung. Wih, de. Yo ta mari pi modolo belanna sakka tekan de joti ngayota si tetenan de ada bangka modi pokok ta masambayang ta tore kampuang rampo tu utun nungkur resumang tu mintu tanda mama semi kita rima laling kana katuangki lante sapulal lu masaina mi bengkan not tumelo solana sate kami tondo kotoma arapu rampo sanginaya umpadenda inde simbong na totemo bendam marampa modelan mama seni siapa tundomi nalante si tetena te ada akia na poga uteme keluarga na pasakarang kan temei laki kandena kiruna pamati kalemi kini sorongi kumende kande pasakke siapa sakke duka tu batang kale kilan tarimai denu pendekante nambawa kama totorang kamu para lalingkana katuangki mondo rakande keluarga lami pamatoto sitaruna lante sara lana tingo denu pa nama toto solanasang sanginawa umpataru inde pengkarangan opuang pua atau tumampaki do suruga ia motonde pengkamoyaki sarobudangki kisoro matiri limo kasami umpotete puangki po Yesu amin. Ya san pula aku tu bawa tu. Bagian nila ko tu buku. Tak mana sa kumite to manguray. Masula itu
Ya, pasiulay bawa tu Pak Kanjan. Ya, dibagi-bagi kami. Delangan pumanya. Dilo ko tu. Bagi langan tewe, tama kami tu manguro mo. Dia kami tu manguro mo. Toro aja ni mo. Hai mati mo. Rino. Tumangura la mederi mo. Tak apa kami mo. Tunguran ta mederi. Pasiulay bawa tu Pak Kanjan. Dia lako, ya lako to, lako. Berarti kami melet tau. Tiga, lako tak bukan kau ente mo. Pondelin, itu salah tak kau mo. Lako bata komande. Pagi mi, alay na sa una pa kanyan. Ndero ko ne jonga to to patung sali. Ne jo sa pakila ya. Ne la ko Kira itu Belangan ya. Mana bawa bolang ante? Belangan. Dia apa langan? Kata masuk kita. Karo kanto. dia pala mana Yo. On tadi kita masuk kita. Ini lagi peturan. sampai ni Ini lagi peturan ke. Kata masuk. Belangan. Ayo. Dia mereka ke puyung. Dia mana was? Kalau memang kami bawa. Oh iya, nanti pada mati mesti. Tabe. Ning tiro. Punguannya. Dia bilang kami shooting kan? Tidak, Tunggu dulu. Harap din man dito, harap lang na. Kami ang kamtay daripada Hindi pa lang wen. Kami lah kong apa? Pomnya dia langan Berarti kami itu. Dia pala ko yo, toy ko. Sudah, yang minum air. Toma shopping. Netela ko Masuk tu malam ni Pak Penisi don patrosin. samping petani jo, samping petani tak. Ada petani di laku ya. Sari petani lah aku tahu pak. Sari petani. Apa cuma itu? Wastor le sari petani. Ya telangan ne. Puyung mana ko to?
Oke. Dapur ka lang ito. Naman yung mo ano lang ang milen. Milen na hindi. Yo, yan na din misada dia sule pokaday. Ni benila ko yomo. Kede ni misada dia sule mo. Po petawe yan ito. Kede ni sule. Udah peran. Terlihat di sana dia talak ko yomo. Dia padalangan. Bila mila yan do kato pa dekorasi lako. Mangka mo. Yo. Siya konsistem. Halayan ito. Bila na bon na pungkeni na. Yo, pokaday. Demi malungko pokaday kedempi mo. Na duku pate. Ang lain dia lah. Oh, hindi kakain talangan. Turun nilang kanto. Kaya ito. Turun nilang kanto pomya. Ano po niyo? Pasoting dadawin pasoting. Yo, kamu. Saat ini lagi acara makan siang setelah prosesi buang. Hindi, kau tidak makan. Dia pakai semangat udah bisa. Bagaimana? Yo. Si habis Yo, nih, tambahin lagi. Siapa marga sulinya? Alayan itu ya mo. Alayan nih, ini siapa toh? Yo, siapa mega minda pamisa. Pongemi. Yo, saya ne pedi di domi buntu. Alayan itu pertama di plastik ya mo. Ya. Di rumah itu pongemi. Alayan itu dinya pongemi. Kurang pertama. Kurang itu. Ya boy, yan na din po abang sa hektare na matimbang pertama. Kasih habis nih, bakalan nih. Kan nomor itu. Ya, MBG. Bonomi. Ya. Ya, bukan deh. Bukuran itu matu. Oh ya, hadir pale yo yung siapa ya. Pangatado ka. Ada tadi kantong plastik nah. Alayan niya mo. Ay, hindi po ate mo. Hindi ya, apa nih bilang tuh? Sino na? Kurang itu. Masa ini punya. Tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Kan memang begitu. Berkat itu berkat. Dulu bersama kakak makan. Kamu dulu ka masandok. Bentar lagi. Dukun dia jong. So kami nale mo. Ya, alayan itu Masih masandok. keras ya? Apora terekan de ke tanah sandukan ki.
Bagi lagi. Nangka mau sulim kue. Tambah juga Pak. Bungkus ini. Gaskan, kalau kurang kertasnya itu daun-daun bisa dipakai. Kenapa tidak ada yang makan ini Kak? Puasa ini, belakang. Puasa jam ini. Bentar makan. Teman-teman kita dari paket. Malu-malu kalau terbuka mulutnya kalau makan. Anu, kambil lagi lah pun. Banyak-banyak Sudah peris. Pedis Lombok itu. Peris. Harap pedis tidak. Tidak, belakang. Belut kenapa? Pilih bukan itu, Nako mani. Ini asa. Iya. Suasana kita makan tepi sawah. Dia pergi ke sini dari Kuala dapat. Pemandangannya guys. Kami kuanin atau semua. Kenyang. Kuala Ibampian na. Apa nih? May pabulo ya. Apa ya tu? Lupa. Anu baru kita ada tibor. Apa ini pada lambat? Iya. Yo. Milongo, mi presto.
Yo, nalikuwa mo si Dote kumi. Selamat siang pemirsa. Selamat siang. Habis makan. Selamat makan. Ada kau kubiran naik ke malam ni. Oh. Dan panisa cerita. Ya. Naka plastik. Tabi nako tumatangkol itu Suranasang informasi masyang Malakayan ki nasibungan tu saraya to umbela mikutanakan nako kamu tumatangki kumua apa sih tu lah diparalui masyang supaya sisipakan nate kegiatan masyang Malakayan. Sinaraka, unakanaraka. Ya, na vinda pete mi lamai ko na rin patumaki itu matron pagi mati kula banda ko semua seto pada dia seto so biasa susi teme kita tu mangura kami teme di kwa kempo makapa ko to mangura pakan jadi kita ndelele tu kuma apa sih tu di Baranui. So biasa ke rin kita penatangkan di keadaan di Pokada semua ya sih to. Coba ya sih nami kutan itu to batonan na di tanda itu. Nah yang na Pak Presiden ni Kapokade natangkan si Tete na sana tahu nak kuah
baiklah tadi bukan itu sahaja satu tengah di pemandang di balok kolong ke tengah di kanan sekemnya apa di Pokada. Oh ya itu biasa ditiro na dia lah mulai kailan rantai sebab ko nama dadam cemi inderi te saat nete nama dia to na butuh sulit ya ada tu temu susiliar ko tampang biasa ditiro tu na pakai to mi balakayan ya tu kapok ana kadunduk oh kemudian pa senga-senga na to tu nasi bawang kemudian duka kita usah kemudian duka buang di tangan dia mau dipani kurin do to oh ya to tu biasa ditiro Kure sumanga lah ku ambene tu biasa nggak ditiro ko bisa mi Pokada supaya tabe tu kutirona tonna dolona nina tapi tak yo kutiro te baruna iya tu tonna dolona iya tu lakian tu balakayan di papayon nindu anna iya tu buangin lantangana ya malah nani kurinda to Iya tuh papan itu lakian tuh biasa ditiro di Sulanggara tuh balakayan. Yo, ya na den papa pasien den padoni patoko na tanam tu ban ni pa di papayan ni. So nda na mo ina sabayo mo ya to temo to. ya kure sumanga tambe nah ya tu tingkanan nambe Oh ya tuh biasa ditiro tuh si pakan na tuh kemewahan kita ke asu tuh balakayan. asu mana Der kapay. Odin na de wete na Pokada ne yang untuk kuwa tangkan saba biasa temiara no para di kon nilan tande temiara na susi kami temi. Kikale teman nama tu na dolo. Ako yo yang mau percaya. Stop. Lambak. Tak mau plastik kurang. Laku pakai. Ini lambak. Yan na kedeni tu may kedeni apa misa babai misa asu yan na kali tama takilan senda kumelok ni sito kadaan kami day may tapi ya ke kali tama to men egana punya kapo na kakau apa ya kadundung kioso ko senda na kikali oh ayan na kami le bagkilikil anan tali pakai oh bisa dipapai kaya papasan to di Putong Payung sa padini para nusok kurin tayak ko kenan nara pa panglilisadan del kurin jadi bisa ya dipapai doni padola namani padola tu doni makarama to tembuangin dileleng kikani kipate tu palakayan di Pandar Kekehani di Tangadan ni namanya di Pandar hanya disalin na di Pasisto. Yo balik ko lelen na di ko tambin. Yo tambin. Oh. Nalipaan na lah. Jadi kega kopeng kilalay ni di papay doni kadolo namanya don nindu. Di sanginderan masyarakat ni komatuang ku. Gura berkalapa. Ya tonga mona Pokada sang ada dalam media itu kumua wara kekilan sembang komi adaki
Yo mo te pura na pokada to matong kinde sa ne dari sia. Ne bani sia konsanda. Belana di pokada bo ina to. Embe asuman na lesen ne dari. To misan na ya asu masyang to te kami de me tabe sa ada dalam mederi. Yo tarami solana sa ta sesekale. Pongijal sesekale kombayo itu asu masyang. Le pengijal yo tapiong ni yo ako natanagan nato tarangan ni kanyasu ke temian tubalakayan yo tarangi sorana sang tu kita tondok ta sesekali masyang satu ya kurang semangat lah kok kamu tong-tong kusia sulu selang asang manimbengkan masukan dilakukan kamu suluku mi pasedei jangan sampai melami nama dia jangan sampai melami nama dia ya. Kiko jamai keluarga masusa kurang semangat lah ko kamu tomatong kusia sulu solanasang maring ko mimpabengan waktu mi rampong untundikan nangkaran tipeng karangan tialo itu temo nama adin luming kamaran pak kurang semangat tumintu tenaga sia pikiran tumari mi sorong ala ko kamilan tialo itu temo kikua kurang semangat napuang maro tontong pasake kami solanasang lan lingkanan nite katuan kutole pa salenan jome kamatian kiko jome keluarga kure semangat Yo sesekali kami dong ngomongin lamare itu pada bawa kami manuk sinusa bisa sila dua anu kakiden ni nila kita kono pira marere inde joto sandana pira yo pada bawa kami pepori sia bisa di ratasan pepori oke masih itu anu Vietnam mana nak bukan betul isu sudah bukan tepung Isra Oh iya loh, terserah aku malah tempat kira yun desa aku. Ah, kurada ako pa. Turun ko.
Hati-hati deh. Ternyata ini piring bagus na piring. Sama-sama meditor aja piring kita. Iya. Bagus ketemu lagi. Iya. Oke, sudah selesai seluruh rangkaian acara pabendan batu simbuang atau batu rantai almarhum kakek dan nenek Enol di rantai Totalang Kumbang Kilikila. Ini kita sudah mau pamit dari pemirsa. Kita akan jumpa lagi besok di rangkaian kegiatan Mebalakayan. Ya. Kita tinggalkan lokasi. Sayonara. Salulah aku tahu mana. Salah sudah masih merasa tanpa dulu. Baik. Oke, kita pamit dulu pemirsa. Kita akan jumpa lagi besok. Terima kasih dan sampai jumpa. Ako na kita bangun dari ako to